تماشاوانên hêja di bernamekî yek bi navê Eşîrên me em li pêşberî wanê di bernama xwe de îro em li herêma Mêrdîn navçeya Qiziltepe em li gundê Kermiraranê bi Tirkî dibêjin Alaqûş em hatine ji bo bernama Eşîrên me Kermirara deriyê xwe ji me ve kir kekê Hecî Nûrî Yusufoglu deriyê xwe ji me ve kir ji bo hevpeyvînê gelîkek di em ê derbasî nava gund cem mezûbanê xwe bibin. Hecî Nûrî Yusufoglu di derbarê eşîra xwe, derbarê gundê xwe û derbarê herêmê de em ê pê re hevpeyvînê bikin. Hûn hez dikin niha em derbasî gundê Kermirara cem kek Hecî Nûrî Yusufoglu bibin. Kabê Hecî Nûrî Yusufoglu gundê xwe, eşîra xwe çawa me didin danasîn kerem bikin em herin cem Hecî Nûrî Yusufoglu. Bismillahirrahmanirrahim. Binavê Xwedayê Rehman û Rehîm. Hemd û pesindan ji Xweda re be. Selat û selam li ser mezinê me, serok û rêzanê me, Hazretî Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, li ser ehlê mala wî pak û paqij, li ser temamê eshabê wî û li ser ehlê îmanê teva bi heta roja qiyametê. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanên azîz, di bernamek Eşîrên me yek nû em li pêşberî wanê di bernama xwe de îro em li herêma Mêrdîn li navçeya Qiziltepe li gundê Kermiraranê. Gundê Kermirara gundekî teqrîba 30-35 kilometre dûrî bajarê Qiziltepeyê di navbeyna navçeya Serê Kaniyê yanî Ceylanpınar û Qiziltepe ye îro gundiyê Kermirara deriyê xwe ji me ve kirin, mazûbantiya me dikin niha em jî li oda gundin bi gundiya re em rûniştînê gelîkek di beriya ku ez mîkrofonê dirêjî ehlê gund bikim, rêspiyê gund bikim, bi rastî em li ser navê nûner û xebatkarê televizyona rehber ji bo ku deriyê xwe ji me ve kirin û mazûbantiya me dikin. Ez spasî û pîroziyê xwe li ser navê nûner û xebatkarê televizyona rehber pêşkeşî xelkê Kermirara dikim. Gelîkek di Kermirara gundê wê gundekî çawayî înşallah em ê bi we bidin danasîn. Niha li tenişt min kekê Hecî Nûrî heye. Em ê wî re mişwarekî hevpeyvînê bikin. Paşê em ê mîkrofonê dirêjî ehlê gund rêspiyê gundê li tenişt me rûniştînê. İnşallah mîkrofonê em ê dirêjî wan jî bikin. Fikr û ramanê wan yê hem di heqê eşîra wan de hem di heqê gundê wan de û di heqê herêmê de fikr û ramanê wan em ê bi we temaşavanê hêja re li hev par bikin. Hûn hez dikin ez zêde axaftina xwe dirêj nekim, mîkrofonê dirêjî kekê Hecî Nûrî bikim. Kekê Hecî Nûrî em dixwazin bi kurtahî we nas bikin. Hûn kînê navê we, bernavê we, navê bavê we. Yani xwe bidin danasîn bi kurtahî kerem bikin. Em ji mala ji merdivê mala Zerokê em bi navê dê tên naskirin. Belê. Ji bo ku kalkê me dewamî biyetemîma yê tabî hîna di pêşê jî di navê me li ser navê pîreka tê gotin. Belê. Kalkê me Hecî Usuf e, navê bavê me Hecî Mihemed e. Neh birabûn, bavê min Meznê birabû. Belê. û gundê me em pêncî malin. Yani şikalê we
نه kurçe bu. نحب شيء بونه Çend hapkis قيس keçi قيس çarp شيء بونه yani bitavati sezde zaroki bir havu. أسد Bavi ve rahma khudi lebe. Hacib Hamed yemezim. اي مزن بو Selmiyane var bu. اي مزن بو اختياري بون بو مزني بون بو Beli. أري جمر دي مالا زروكي Beli. ام بمالا زروكي تناسكرن Beli. tabii in بريد پیشیجی باقی مهنی yani انك ناوی مهی ایجا ام جبو کلمه بیاتامی مایه ام لسر ناوی زروکتی خوندن Navi diyafati سر nispeti. ناوی جاخواتی این بریوی جاد عین بیاتامانه جمرد وی مالا امو جاد بدیتی ناس کرن Beli. آنج بو که رهوان هندو بو دوامی دپی باوی خوردمان Beli. yani zarok bun ya tam bun bidete nas kirin. Kalkeme yani peşeme le em temerekini. Beli. Temerekam tirbasim. Beli. Yani aşir temereki Temereki, babı gaji un dirbasi mi nama temereki. Beli. Kalime em luqur'uni du kalime hatta se bavime luqur'uni mezun bune. Kur'an ki derge ki hacı Kur'an günde belki tamaşavanı mı belki nizanı ben. Günde درباسیایی ملحسینیایی با قطار گون کی بگیر بلکی لپشتاوی Nezi Kızıltepe yani. یا نزی قزلتپه یلو نزی کی یعنی ام به منطقه مدهی قرعون جابی بیجه درباسیایی ملحسینی Beli. ام الول مانه حتی عرض کلمه الولا مایه کلمه فروت Beli. فروتن ورداتون وچون هات کنمرا آواکرن de 1937 Yani Salah Hazar Nesudu Sihi'dir. Hatın Abdül Davakir. Abdül Davakir'ne ve çağı Amre Bavim 20 salı. Ve Amre 20 salı ama hatın vira ve çağı gün daman dikirin. Şest var. Tüyücü devlete daman dikirin. Gome daman kir. Bu de si u sisyadı makhanilik. Yani yokta rahmetiye babı ve hat. Leve khani tuna bu. Çol bu. تنه بون للقيامة قول القيامة ما المشقوقة بتشو خاني هبون والهيشري هبو وحتى بقي أقشي قلاون زم كيدري كس تنه بو çol bu tabi خدا مرني وعربات قل سرمان زم çربو نرب يعني قال لك وقن ديوان آفاكرن هاتون كشتن مثلا مالا بوتيجر دبي عبد المامي كبيرة آفاكرن عرب كشت ربيان لقربلي مالا عبد العزيز چون دل آواکرن خلق قد سوانيا كي عرب كشت أوجه رفيان إما قو أم نرفيان يعني قو نم خوي تعالى نكر أم كسيب كشن ويا كس أم نكشتن كرمرا آواكرن شريكي وانجي دياب آيدين جي قزل تبابو قالا كنزاف كرن Toprağa ve çay çukas bu yani. Toprağa ve çay. Kermera. Kermera çay u 5000 dolar ark. Juanre karar hadan. Beli. Hudu devan pişta kharab korti bu. Beli. Hatta ortama o qinun bun. Yaz dakhirba katin qurukiya wan. Yaz mezraji habun per yani. Khirba. Khirba. Güç froten. Yani kısmet ab dratani jmarma. ويرو قندما بنجي مالن ام قش اهبن غريب دنامتون يعني هم قش نزمر يهبن لا بافي ما بريهب يه طبعا كسوكتو اما ازبم دهري ميدي كسوك وان نزيك بافي هم بريهب وتقندكي دي تنن اما دهري ميدي كيم هنا و ام كوي جامي فيجن ام مثلا ام جكوهاتني بله بيشيوه يعني بيشي ما من يختار بل يشكرعوني هو مثلا يعني بري هين ويد جودة دبي ام زوزين هاتني تمركا زوزين هاتني بابكي تمركا ام جي بابكي كيجي بابكي تمركا نيش تمركا ام درباسيني بابكي تمركا قلق هنا مثلا مالا بيش تمركيني مالا بيوك تمركيني حمدوي تمركيني مالا اغي تمركيني درباسي تمركيني ama ne temerekini. Yani Mala İsmail ama. Avucu temerekini. Yani bana temerekini tabi temerekici halecini. Evet. Halecini.
سه يعني مال اختيار قدري كليه مال بابي خو قدري كليه تاريخا بابي مشي تمام بو تاريخا وي دغو زمر دغو ملي قدري ذكر دغو لاين دغو تاريخا ما داوي روميه كما الحسيني شكروني بو تاريخاوي وقت المنطقه داوي رومي ان تاريخي منطقه او بو زوزين هاتن كايزا مثلا زوزين شكو هاتن يا ان كادغو مثلا منك كادغو ام جبري هاتن في ولاتي مثلا خلج سيبا كيوانن حتى عربانيا جدي ام خلجيني يعني ايه اضبط خلجي سنه امريكي شمريكي وحسنكينه حسنك جناب حسناتنا تمرك دريم جبريني يعني اختيار من اختيار قداريكي ورد و قندي تمركا هنا يعني ايه باقي مزيني دناب تمركا درباسينه بله چند حب قندي درباسيانه که حجی مثلا قندي درباسيا اي جيتي بيراوه اي هونزانه بيرامه قالك يعني بكتاشي وقرعونه علي دسكي مشقوقه بچوكه بله قندي درباسيا سناراي جردوي اوانا اري قندي درباسيا اي ثابت قندي وان ابن وقت دي چند يعني تمركا اي درباسيا وانا اري اي درباسيا اي بافكيواني دي اي بافكيواني دي مثلا اي مالا حندي زيدي وحديدي قندي وانا بله چند بابکن که حجی مثلا تمرک او ام درباسین تمرک بافکیوانی دون زانه تمرک از بشازانه تمرک مالا بیچ تمرکینه ای وقته جوان دبی مالا بیچ دبی مالا بیوک تمرکینه بله حندوی تمرکینه مالا آغی تمرکینه بله درباسی تمرکینه جندوی تمرکینه yani şeş harf bafkiwan تمرکی اول بله باقي تمركة أبا مزني واجي مزني معقولة تمركة مالا معمودا مالا معمود إيه بكتاشينه أنا مالا قادو جوان دبين قاضي حسن هرنسة دوام دكن أنا زاري لاوي حجي حسن إبراهيم يو مزني تمركي أو لاوي حسن سروا دروتهم سنة دروتهم جانا دروتهم جانا منار أما أو نشونا بري وشونو هنا بري نما أو نما يوا بري يعني جوان يا جوي بخديج اما هك الدنيا تدور بوي امجو خلقين يعني امجو عالمين يعني تشيك مثلا بابك olarak azanım efendim embanane جو كده سوري وكيدن مثلا اف بافكي وقت دي شو غندي وانا جكن شش حفت بابك من درخدي درباسيا بخو جمارت او جكن شش غندن اما غندي درباسيا مثلا باي تشبير ابي غندي درباسيا منكو كرمرا غندي درباسيا بله وقت تيجي دغن من دهن يعني تدي مثلا يكشا اي درباسيا فرن وقو اي اغي تمركا اي عمومي وقول بكتاشي مالا بريمي قادو جاري بريمي قادو بافكي دي مثلا كي peşkeştiyan mesela her babuk ek mutlaka peşkeştiyan ne yer spikiwan peşkeştiyan bafke mala handoya زيديه شريفه احمدوه يعني او دار ناس كده مالا بيج زادن مالا بيج نبرن سيدوبو بريوي ابي وام ونس سيدو سيدو او شو يعني او بيشكيشي مالا بيجي اي مالا بيو قلبون هركت بو ازمزن مثلا اي جندويا يعني امي بكي خدي او يعني يكتوا بلر باشي ما لاوي اسماعيل ياسين حكي خو بيش بدران يعني بدران يعني يرو خو بيشي دفينه رحمه خديلي بقو بابي ياسين ملوش تقو ام معقول تقو ام معقول يعني وخو بابي خو معقول يرا مشان تقو ام معقول ابن يعني وانا اذان سعوديه وتبنى يكني عشيره يعني ناس سعوديه من هيك سعوديه مثلا ايوان يوسفوğlu ايوان زانت نال ايمش مالا بدران شاهين هو شاهين ama so ismi gelekin eme Öztürk bu. Ma böyle Kulpan Yusuf'u. Öztürk emeş yani. Beli Öztürk yani. İsmami kalkeme. Şahin yani. O Şahin başkası emmedi diyeyim. Eyvah, bafki var beli. Öztürk'ün Yusuf'u. Beli.
Suadiye'den Ramazan'ın Ya özadın yığıtene o ebekta yığıtene eri ona yığıtın Mala Mahmud Emel Hüseyin'e Öztürk'ün Mala Sinan Sinara tez dunanın yani bana günahım bir rahmet tabi yani yığıtın ki hacı tab bafki wan o her şey şat bafki ve jmartın de bölgede bölge kızıl tabi jgayri ve temereki ve go peşeme müşe yani sarhad yatı hin lur merve ve hani şu ne ve ya jineki jur varın be valla merve ve ne ya hun harın be ya mervno mamjur hatı او ayatun menet keşi ama خديري بسماعيل اغا دغو تو دغو امشي بزني بله يعني اوتمر حسنه كان مربي وانا نفسر مالباز جايبين بله دهروتي ما دهجرا مثلا ازبو مشاهد علي زيوف بله بوش مالا صوف مصطفى باشا يقدر بله ملازجر بله دي جمان او دهرين فتحي مشي ضغط مثلا هيك شيء شو ضغط او انا شو هذا وانا ama temereki منادي مثلا قلت لنا مال زوزين هن وشنو هاتن مواند يعني يوم ne بيشتي bölge çend gün hani bir tabati yani tabafki oluşa takriben yani temereka ha takriben خدي حجي abi ما gerek az bir şey yani takriben mesela hun mamusta mesela mesela iro günde bana günde dirbasiya haft هم جمارتن araya dirbasiya mala bejiyek mala büyük günde vani sabit zaten mededen ve kıyıtın cundoya dukuke او يكه حندويا دو حبن يعني افانان يعني ملاغي دو حبن yani takriben biz günde hani he bölge yani bölge Kızıltepe Temereka Bistan hani böyle Bistan onun lehevim tef bafkedinci belge ve çunu hatne ve serafane yani nahoşi adı jahi adı yani nahoşi tünne yani او شيء برب سرهم دهروت فلان نوك زماني بري ومر فلان وعشر سالتي وانا yani dediğim ne bir mesela beri kadına kan bejin jibavuk ki musibetek bahata sere ki aşir terradı o ya flankaş aşir beri waribu hin او هي او تشنا temerek adı zor استيوان كم يعني بله بله اجا تقول مثلا سؤالك تجملك تقول خلنا نسكرين بده مثلا تحصيليه وكسي ازي بيرسم يا zaten yani جناب تمركا اهل علمي كز دركتن ملا شيخ الدواري اسلامي و فني مثلا جناب يعني ايما دبريم بوني مهندس بله دحب مهندس لوكي مهندس بله دو زراعة يك إنشاء مهندسي بله لاوكي برازيم أوجي إنشاء مهندسي وقت جيت خوينا هنا خلي توفيق برازيم يك دو دواي تفاوض تسير خونينين يعني يك جي موزون بويه إذن موزون بويه ملا olarak ab ki Hacı Ahmet Mela Bukçu rahmeti. Rahmet Diye bir alim Mela demetünen yani bana ay kesi şopay yani riyayına şopan Hacı Ahmet. Ne ola peşine şopan. Masas lav şopa baba dajun ilav yukay kesi koleranı şu an var şopay var kesi. Tamaşavanın heja amle günde Kermerara navşaya Kızıltepe hafpeyvine bükeke Hacı Nuri Yusufoğlu de darbare aşira temerek adı am hafpeyvine bükeke Hacı dikin ama dis bizi verin sarkeke Hacı bunu hazziken yel civat cemaat yarınıştı ama mikrofonu direci vanji bükün kani vanji nas bükün hasu ramane vanji ama guhdar bükün upaşe bükeke Hacı hafpeyviname ve bidonu ka mikrofonu direci apı Hacı bükün hunji karın nave xo bar nave xo Ungiş. Nore.
او ونقش حقيقه هدنوي من تاري يوم بخوزنا منادنو مقروبني كي حجي بخوزنا منادنو انا وكيدن ازيفي برسم يعني وگو گنده کرمرارا امگش باویما بری هدی راستی جی اصحاب کی دیگرم yani de herima Kızıl Tepe'de gündeki var nezi hev tev zardiye kalkiye tavaya gibi gemi yani hani pse maman pse maman yani se çarbav ketinin avberi gelo yani ittifaka şu hayal inşallah İnşallah. yani hunşar var şebher ki xwa civine xwa hunten cem hev ya herkes tediva ki Ahmedi Khani be bir zamanı herkes mimari divarı koyu yani herkes mala koyu şebir ka bunların cemel yani belge ve şebir şunu hatın heyetünü. Seydayim gora dünyayı ambaşı. Yani şebir gora dünyayı zaten insan yani kim neciki hamman. Gora dünyayı ambaşını amidar. Yani hund ben am de peşa cirane khodan. Peşa cirane khodan. Baş galak baş. Hadi tevfik evi de hiç ittifaka o zeder ki. Toprağa günde o çıkması yani çand hazar dolma. Peki hacı. Seydayim toprağa. Yani bu avul çalbu. Emed destemedi yani zorata hacı usulde. Beni. 8000 dolar ardı. Beni. Destemedi. Ama kidin hey mesela me bin euro toprağa günde emara kadur kıyama med 1000 dolar me ezam ki 2000 bavke var yani. Bavke me 8000 حشتا سه باوی منه و ادی بشایی باوی من زماندن کریش خور yani daha doğrusu şirike kalke خود کری انا كري يعني دبرا والسر زراعة دي دبرا مثلا زراعة غير زراعة تو والله ما يعني خزنجيجو يعني غير زراعة ما تجاري تجارة ما تنيو من منكي يعني هون بين سخيمة زراعة دي تسخك حلال يجيب راسي كلنا حلال هاك ما كربيجي ما توبا فيتي هاك ما تجارة كربيجي ما توبا فيتي حيوان يقول حيوان تني حيوان بري هبون mesela kamera belki piskeri pezler kötün ona peznamayı yani peznamayı çima yani ciğer merali khodi bükürnamayı cino mer'a naman mer'atunu her derbu ajotun سيداي ما انا مخنيا دقن ام دار orta adgın mer'a merat khanya bugün ma imamri hayvanat kul qoy yani ciğer khanya ji und ben wala ciğer khanya ji amna amdana ardık nav ardı khodi nav ardı khodi mer'ana bali Camil Günd heyi Malay Hoca Malay Hoca Khutbe dibin bugün Khutbe Dersa Zaroka Kur'an'ı dedim Cemaata Camiye Cemaata Camiye heyi Cemaata heyi indik yani Valla lazım un pır bugün Cemaata Camiye ki hacı yani ederni yani lazım un tavarın ya hala un respiharın İnşallah. Bu gün juan arjibin numune gün respiharın juanı be demek ki vay mag respiharın yani adeti mektep jilgundeyi mektep jilgundeyi bale وكيدن يعني لجون سخنتيه وصورني وتشتكي خد سيدايا من صورني ما dünya kesbe sorun tünü soruna mezin vakana bisikletin darbaz kırta bu Camil guti tadaşı das kısti kırka millet tadı kısti kırka meji ve adi ceryan tadı kesmiş ki kut kiriye bira tününü ese bira de tarihe dene çi dozel vaktin ki yani çi dozel metkin ya dava para dikin her bira ki am bidin gerek am ard froşil am teder nakın yani ard hakkı ve nak Periye gitti. O musmak amci heltinin tırnak zaten. Yani ne beramberi hem? Ne beramberi hem? Bana ki cani bugün trilyonek değiniye. Ya ama trilyonek ameşku bin. Trilyonek emar. Ne ki a gitti. Fatura cümleti 7 milyar, 8 milyar, 105 milyar galakten yani. Yıka mesela Avi insan hoş kubini ve çok. Onun için canlılara yani yetkili abi götürdü amira. De perefordu. Bir para gran mı da? Yani bara av bahsbinin ceyrana o garç dikin. O ambejin tiştek jaartı
حسابك يبيك نقدر ناخذ سيداي دي خرطاي ناتون حدود خلاص دي خرطاتي يعني دوزاوا تشي وندبن الكتريك تشاو براب مريض لو على انتريكك مرة كارب بده حقيقي مرة كارب بده يعني وندبن برا او ساجمة بكن tarımsal sulama yani vak a Urfa Rahayı çünkü o lisel lugor jotkara seyajonati ayar kirin o jinler rıba hakkı ama Mardin bölgesi ne var yani? Sanayi. Sanayi. Çi jor go mesela okta o jan go seyajeme jipin o ki Urfa. Ne kirin? Vakilekten mesela dama helbijartına de ka var piştgiriyamı bu ki ama çiz prizgireki o hem çaresel bakın. O jwanrına go ya yani sale prizgirek ber devam. Seyday nahu. Maqi bi khodiye. Tamam. Tamam da. Nahu. Yani dven tamam mı kas? Nahu. Ya abçi tamam tarımsale tak amçun navi onçi çıkemadan neyse. Beli. هو جبوتشي هناك tarımsal ديواني كوي امرواني واني وقتها البجارتنا تي هونجي بيجن بي مثلا الراي كان سويدش تراي قرن وقتها تي مثلا وقتها سشما يعني مجوان نابين باون دردما درمان ناكن مهمتين جمع شي وقتها سشما دبي سر çava boş ama lama dibem bigin Ankara o boş تدي پیغمبر عليه السلام دبي كسي مؤمن يقول لك دجارة نايفدان سيداي ما امي بدم كي هي امي بدم اما هو مجبور بدو يا مجبور يا امندين شي اوي بوانا بايقود كان اوي مسؤولي كان ام çok لا اذناب يعني كلمه هون دبن نادن از تشد بهم ادبن مبكتن مثلا دبي كاورم علي كارياما bugün هونجي جوان بيجن بيش برزغريكي ما çaresel ما سيداي ما سر شعبا قيم نافيشن قيم ملت جس نافيشن بوشن او بيباد الجيود مينو دبن ملت وكيل الدوار انقره والباي خدرون ما تلفون ابدك التلفزيون تو مساج كي بدوان تشي جوان بيج مثلا في gav prizgireka ve soruna ve sıkıntıya ve safi ne kirne. Teçi joanı bej ama vay belki inşallah kısmet boyucu göder bugün ve vesile yani belki ev sıkıntıyı ev prizgirek şehre mecra. Bu ne şu an bej? Ya me çi bejin? Em ben çi boş sedayım. Em ben hunten yani hujmer devin çi ya dünya ve magdari bak am bejim pevni ne hoş bu ne ya ser ceriyani am bejim yani gazne xob kun lo abi gazne xob çibkir seydayım magona khuynu tekme na khuynu bale mefhem kir yani ad beji meselten bem la apem la khali hab uka pişta marab amej wart derde ve hab derbaskin bale İro teçer bez bu çma zmerel derde mana perse mesela çu la apem me khali me bale doste mene valla telefonu çu amle pişta çmal derde mana persni loro bazöd bejim evet yani afaj mer aha çunu bime çunu vedera aha derde ma amlik al ve tadaşe u bin çıkara bin faturaj mer derdxe ب 100 milyar artık bir dur geldi cezal mer şimdi 200 milyar امویا کام چاب کن اوی در دیما چاب پرسج حق ما چاب یعنی امناگین درا او دکینه او مجلسینه او کارن در دیما پرسن یعنی و آها ایرو دنگه من روان چارو دن و پرابی گوداری به گلوی چی جواب من بده ام با جوان ام با ما بکلمیش ندگر یعنی ما امودک جوان دکر و مثلا قالك جيجي بسمامي من لا خالي من مرفي من اي چونو مجلسي ما بوها وجدايوان گرگوانج دردی مبرسیا رحمت دی بابی تفسیر که رمضان خودش راضی به یعنی bu kurtahi prizgirek ani zaman yani inşallah livir dve heremet siyaset etki inşallah ve dve bername guhdar bkin van prizgireki hereme ve hasbükün uj bo çareseriya ve gavni ditbar ba vejim rasti ev prizgirek ya hereme tevi ne ya günde kermir arab teneyi amentiqe şiyi و هگر سیاست مداری جمردین مشاندن مجلسی
tawrê xwe zelal bikin rastî jî wê gelek aribin gelek hara bikin çünkü bi dengê milletekî bi rayê milletekî çûnû wir wê karibin gelek gav bavêjin ev pirsgirêk bi rastî di bernameyê xwe ê eşîrê me li gund nîdî jî gelek biraderê wekû anîn ziman em bihêvîn jî deng herê rayedar û nûnerê dewletê. Kekê hecî we behs kir di serê hevpeyvînê de we got em ji eşîra Xelecanê em berî we mesela bernamenê me li hinek gunda bi hinek rêspiyar kişand wan jî got em kîkînê me got kîkî çi ji me tarîf kirin dixwazim Xelecî çin yani hûn jî çünkü belkî temaşevanê Herêma Qiziltepe zanibin kîkan û Xeleca çi ye ama yekî ji Diyarbekir ji Wanê ji Batmanê Stenbolê golma guhdar bike belkî nizane dibêm xêra xwe heger hûn karibin Xelecî çini kîkî Xelecî ya jî Xelecî çini hûn karibin hema kurtahî ji me re tarîf bikin baş. Nav Xelecî em olarak Xelecî ama bi çi anlamê navê xwe kirine Xelecî û yani ji bo çawa navê eşîrê xwe du eşîrê navê eşîrê Xelecî ye yani kîkan û Xeleca eşîrê de jî qebîle ciwan in yani tabii mesela ji kîkan me pirin û famîlê wan jî gelekin yani mesela tu belkî 10-15 hebin ê Xeleca sê hebin Amerikanê Temerekanê û Hesenekînê û Erbanya di Xelecî hani hindikin ê kîkan pirin heta zirganê û heta civciv Xelecîne û jê wê de kîkîne kîkan gelekê wan li bin xetê ne gelek bakî kîkan mesela Azîzî pirin bin xetê ne Remakî pirin bin xetê ne Koseka bin xetê ne nizanim gelek yani navê wan ez zanibim şeş heft gelekê wan li bin xetê ne êk ji bavkê kîkanî bin xetê tunî şukurînî şukura li ser xetê ne ew jî li bin xetê bana zamandan wan û herba hevdû kuşt yani ji bo herban ne erêlo îja ana divên bo kunekî avê me heft mêr kuştine şukura wan û herba hevdû kuştên wan û herba erê yani ew jî li bin xetê bana mesela hevdû kuştin wan û şorbetîra hevdû kuşt bi ser xetê kut yani ji bo evî yani ji hurmeta ji bo cumla hurmeta wê neçûnû ya ne serfandin ama şi hurmetê bû li hek mêrî elemê kut û revyan û ma hevneş hurme ma gundê xwe dîşt û di revyan mı û ereb jî erê yaw hebûn mêrika navê wan çend navê wan bi rastî ew yani derbo meselê berê ew ê tedî bû şeklî însan dixwast navî bi hegîtî derkem nekakî baş bû elhamdülillah derbas bû yani di herêmê cî her derekê kêm dibe ew tedî cûminantî û berberî û kuştin înşallah we kêm bû li vir jî kêm bûye li gor berê yani li Mardin bürgesî kêm bûye li cîna hene heye cîna hinek wa xwe belê înşallah li wir jî bi dawî bibe înşallah ev gundê der dorê we cîranê we ji xwe ji eşîrînî cuda ne wana belge op ser ev heye erê heye mesela غيداندن بالجراني الحمد لله orta me جيران يعني عشري مثلا در دورا وانا در دورا ما مثلا الفيالي شو فيالي حدود نيزي كلكا ما حسنكي بله جيراني هبن كريبي هبن جورا ما عاشيتيني بله قانون جديد بله والفيالي ما zaten ترزيرين بو خرابو او انكي تعاطوك دوي مي بله لو قبله كستوني zaten قبله حدود zaten وقبله كنت حسن كنت باجاري كستوني ابن جيراني ما هبن بله sorun ortamı o ciraneme soruna mı tüneyim? بله كي حجي او قبل شوبيه بري تقول هي بردام دكين مثلا تدي بري يك بمرا اهل قند سيشار رجا جل ملي خنت ششتن حكورنت كانوا هي حكورنت كرين تلفزيون تنابون راديو خنت كرين يعني حرمتك احترامك جهدور دكرين مثلا
musibetek bu hata seri insaneki gündü tefbe değişen her vakit o musibet liber deriyevi bi şahiyet bu tev düşün bu insanları o şahi par dikirin yani o adet günde himmanı nav günde vadi Nav günde ya jid bölgedir günde cirane ve licam ve Seydayım. Tabi vak beri ne vak beri yani abse tecmart maye. Aj boş şey hepki havi çift yani şeytani millet zibbetir xol şayat gülün smala kıldıkın avel çiğdin. Mürüm be yani yakın be dharın taziye tecik rudinin. Mesela dinami bizim meredar Fatihat kunu meredar mesela meredar sırtana habdu. Hey ne tüneyi ama tabi vakit beri mayi تعرفوا عدد ريح أواخر يعني توكبر yani şunduk şandı. شندك شاندن زيادة مثلا أمي بيجن حفتاكي راديو ندخستن نظام كرنت كرن نظام تبو شغل تلفزيون تنبون زماني تلفزيون أجي ولا وطا دركتن أو حزني أبو يعني أنا أجي أما أنا بري أو حزنا بري إنما يحبكي كيم بوي يعني أنا جاشتن داوياوي وديت يوم مدي يعني إنكي تبي پیشمه بریم بهتر دینه مجی امجی گاشتنیه حزنی تیج بری آنها زیاده تر بود آنها جهی نوک بری تعرف عادت نمی بری کیمون نمانه او رومت و شیمت ما یا بری مثلا dedi beri rispiye gund kiba ama ben Ali ba Ahmet ba gitişler digo Mervi güç digo pişti goti tamam خلاص yani وكوي يعني او كاريزما سروكي عشيرة هن بردام بكن يعني او تدي او كاريزما تشتغلوا قدام هكذا سيداي اوجي نوك دري اوجي تمام بني بآب دودكن بآ اختياري خودكن قال لك حد بي فلان كسيما قوتي نك يعني نك بيناكن ده يعني تبي وقت بري و6 سال بري و4 سال بري ويا ام قراهين ويد ناكن تبي وقت بري سيداي نوك بري حكي هر داره يعني عرفوا عادت نما كيم شيء الجور وقتك يا حجي يعني اي والله سيداي يعني سببه فرن الجور هم زانن چند hava mesela yani ya teknoloji geliyor insan karakterin telefonu, televizyonu, maddeyi, habata zedeyi, rahatiyi, çi acaba? Ya tabii lugor var. والله سيداي مرا herkes lugora خو tabii tiş nazane yani ab soruna geldik ab sola takır yani mazibim çi belki az bir şey nizanedin yani. Bana lugor maksat tecrübe var lugor narina var. Lugora tecrübe mi? Yani inki her dare yani urf و عادتين millet her ملتك عرف عادات كيوي ملتي كل شيء عرف عادات كيوي هبو بله هر داره او عرف عادات جناب مرة بن بله جناب مرة بن neyse yani adete Kurdacı mutabık İslami bu yani gol İslami bu tabii İslami cevabın cehaleti mutlaka yani her millete urfu adet ki ve bu urfu adetin milletine yani her değer radibe ka icacı çiğ insan geleki zana bunid ve amzana ne herkesin jhor ve amezam çerkin her neyse yani urfu adeti velatime yani كان صاروا فرد رابون وهر بيشو رابون دبي نظام يمشي قال بيشو رابون بري خوش بوا ناخوش بكاش لغور وا يعني لغور ما tabii dişlerine hoş bu beriş ana hoşturun çima beri elektrik tüne bu mesela televizyon tüne bu ya elektrik tüne bu غيرتك مثلا وسائل تنا مشيت شو باجي سيدا برا تنا باجي غيرتك بيملت يا بله يعني اوياج في تكنولوجيا تشتر بو بله غيرتك بيملت يا بله عرفوا عاداتك ويابو عرفوا عاداتك ويابو
öf adedeki mayi am limriye xonan dedin devin gerek nan nedim ya işte vay içi xeyri rakırın ani taziye ani se roja ya bana tuaviye ya roja mirite demirci ve yecid khini drone millet nabizi ya evçi ve işte vay evçi öf adetin beri geyma velatime pireka pore xoder xist Ay bu قال لك عيب Hatta zlama mesela buna hiç simal seriyor. انا bu işi Evet. انا اجا ايه açıklık عيب Benim. çok ters Ters rast. beri çok vasi ama ben teknoloji tunabu ceryan tunabu am tarihe de bun avate dirame am koçeriye bun koneme habu am serpas bun Benim. 3000 دولار عندي بابي ما بدواز بزي خو دواز بعرنادم مول كوچريبو Benim. مول كوچريبو بمي وشاغي انها وشاغي انا çetiri Benim. hoştur bu gerçi çetirici yani ya çetir ya hoştur var ona ha yani çubu yani her değeri yani o kahve gayret gemdi yani şimet gayret gemdi beri musabbat daha sere yeki Benim. daha sere aylaki ev insaniyetin bara ne gelki yakini ve jiba bu errik esbabı nuri musqabunak Benim. hadis dari xo Yani وبي gayret ha bu, şimet ha bu. شيمت وغيرته Eri. işte söyleyen o şimet İmam Ali. Mukabın valla rastı. Yani böyle vücuda insana belki ne rahat bu, dilevan rahat bu, mecyan rahat bu. Şeyler baktı vicdan de şef emin bu. Ama ana vücut rahat bu, mecidun rahat bu. İnsan evladı yüzde kelimizanı okunar. Nizanı ve çil peşyavi, peşarojavi de hangi yani baveli و غیرت و بخت و رومت و شیمت کم بویی پیشروجا خوشی نماد بینه جبر ویجی راسته yani او جیانا بری گلک برادره و کو ama persi tercihi anat murasi yeme am geçtin davyavi yani mesela o düşün bahsıkın tak davyavi mediydi çand salı paş bu mediydi Seyda'yım emj tam ne geçtin iyi dedi beri idi habu İca şuar az geçtim daviye İca şuar dubun o barra habdadan o koş dikirin o bu emerin cem aği beri ve biçana ya baktaşiye ya mesela derik ki ma İsmail ağa asam kalam milleti merkem beri ana o toplum nemay yani hatta İdanya ağay ne kadar ne şunu ahanet ki. لا أبد أو بلا بابا أو دي كان المعني غاسبي خصار بنا وجريد بكرنا أو بري خب بدنا دكون إدانيا معقول ويا آغا Evi sıfırayı tümlerde bu şu. tabi sürer belki bu Nandar bu. nandar bu vaktinden ne daji millet yardım perdi yani neyse nandıdan Amerika Evet. o kes boşuna jinnabe makul bu ağa Na. هونته Bas. هونته كس ناب İlla amel kivi hele. الا عمل كيوي Guloma cikivi civak yani şey. كوجر كي اويات دربو مثلا Ben. ويجي كم مشكينه اول اورتاوان نخوشه ودبرن وباكري وبراكو توالي منه يا توالي برادنه ولا اسفقيرم واشخر هاتم مفرا وبراكو ومشكينه نجي فقيراي Evet. تو اوا جمدي فخو وتبن دارا فكره وتو ام فكر مبنى واوا تشينبو ويا بالي ما بويا بالي وام ويا جبر هر ربنا كسبو شنه Rast. كسبو شنه ناب تشتكي Rast. وانا انسان كي تحصيلي تعبيد فينو دخوينو زام تشردك حتى دي اما جافر او يشتعبك ثاني علم حتى دخوينو باز الصلاه Rast. مثلا دب عالم او جي مرتباك او جي مقامك هذا الانسان كي ناند خد خسرينه
ما او نانيك او وي مصرفك او نانيك دكي دده ما نشوش بتشاوي ده بتشاوي ده كم ده يعني كيم دبي خلاص او انسان كي بر عائله خذه مثلا ميرانيا كيدك وفيدا دك ما قنيزان بيشاوي تاني كي وانا يعني كسب وشن النبي نبي خلاص که هجی ام گلکی سپاسیه ها و پیروزیه ها پیشکش شد کن و دریه ها دریه گنده ها جمر وکر و معذوبانتیا مکر راستی صحبتا و خوش بو متخصم هجی صحبتا ها بردوام بکن نبلی دماج بو برنامه ما هتو وقتاندن دمام بداوی بو امجی دما برنامه ها بداوی بکن بله تماشاوان هجا ام لی نافچه قزلتپه باجار مردین نافچه قزلتپه نها ام لگنده کرمرارانه ام میوانه که حجی نوری نه حجی نوری یوسف oğlu inşallah de her hacıcı ام میوانه وینه معذوبانتیا مکر مخواست ام پر هم در حق گنده هم دیه هرمه ده هم جی دیه عشیراوی ده هف بیوینک روبرو بکن منش کناندو دریه خوشمر وکر براستی صحبتا ما بلکی نهتیر ببو دمام بداوی بو لیبله جبرگو دمام بداوی و مجی صحبتا خود کر ایروجی ام هاتن داویا برنامه خواه لجواتا ما جی اهلی گند قسمک ایگو بیسون امی ورن هاتن خیراتن دمدان بمر شیوا خوارناک که حجی خوارن خود جرازی به یعنی معذوبانتیک باش مرکر ام جبوجی سپاسیه ها پیشکشید کن بله ام هاتن داویا برنامه خواه حتی هفگیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعالیه نبینن هر شاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته